de Cour suprême, ça m'a. Donc, on a une liste définitive. Donc, se permettre de nous dire que candidat, akada candidat, wakanda manje baya, wakanda wote shaka wote mabayani, kumjiwa ya zalhani ha client wangu, wakauzi joko joka. Donc, chacun balbala de type. Enfin, je pense que quand on a les avocats, naristehi, yekuru supreme kao de mahakama ya juu ya deni ya towe ya liste ya mwisho definitive ya usuma candidat wa RC. D'autant plus que rifanya recours à RC. Donc rijabana ndani risikitihe namna communication yafanyishiha usunu modo manwa parke namna wa hambaza rongo et surtout risikitihe waja huu namna le kalima le zina la himaya nyasi la kila wangu la laia haila vumbulu la chamfu la harimaye endeni katika wakati impliqué au harma hadisinu kaba fanya procedure ya mtame wa vis-à-vis ya mtu e mahakama ya enquête ngejura mbia husoniho ngejo kuisaje ngejo mbaje ngejo zo enquête de jura mbia ni mahakama ikaya ja shari lezi shazili utabisha tena au delà ya namna kandidature client wangu ya vumbulwa kandidature shebana ivulwa ama kandidature ya kaya shaitio hama shaziduritabisha surtout de namna le zana la chafuda hajojo hambe hadisi ya kaza yambe ya vumbuye mdukao ha suspecte wa rana hadisi sans forcément entrer en détails au madzina ya mdukada derrière il fait madzina to lwa aussi singari soma suala lo kaya isha kabsawa hindini ishtaho hindi nguni mwe hadisi zukwatsi mutujua et difficulté liyo uharimwa ye decision ya rengo aneseni warengo decision kaum ngarestimo kaya si ya kisharia decision kaum ngaraminio kaya ya ubazazi yede mana rafina recours sina mja mwa detail hapo rafina recours ili mahakama ile ya hukumu izo sisira hamba ni zongo za fanywa neseni donc wa makata manda unu rijuao et m'adversaire wahe client wangu harmale bavu la hambu kungu jarni tena regel la hemvu wali tilo harma conférence de presse ya procureur li henusia hata ikaba bala yeye de mndu yafanya nai anduru kwa harma hadisinu kaja meto ankozi ama hadisinu kabatino za ujwaziti tabuni e client wangu ngaribisha swalo kesha kama safadi ngoni hindi. D'autant plus que le procureur est déjà eu un dossier rake jaja. Un dossier qui a zuzu ya husu shebana rahake jaja au parquet, changu en enquête. Pourquoi se précipiter? Maintenant sur l'inarango dossier haja, zokoli enquête nge fanyo on s'est mobilisé au procureur zokoli. Chez dossier rakatinio pia. Et maintenant sur l'inda hindi ningra communiquer. Sharije zengele zina la shebana liteno sisa nimwe ishia kufuta shebana besema fanya wizi ama fanya jau katika wa ngani sinu kwa jiu tuko wonsi da pare kila wangu jusqu'à maintenant kabati ndongo ya mtungeza florma harmanongo shawa mzima de amba harengwa encore une fois ça reste à vérifier au cas ngo izonga zuka u sisi harma ye hadisi pia rekande de communication afanywane mwanya ni journalist mtojo mvumbazi na bana rekayande za hamba na mheshimiwa procureur wa jamhuri ngazira mbili ya ukaya ngaziri puseu jambi ya ukaya emwana wandazola banu wimana hindi ishitahwao ningoni banu zindongo hindi ngabanzuri salise ekandaturia he client wangu watsozi zinrwaji za hamba zinrwaji za zinewenzia zilunga wenzia yoma swala sisi judisa usisi je pense que ngasi harma sharia hujiuzise masuala yale etaimini ne manieri zanongo zifanyishi hao eshita hao wanunga kwanza hao risalise usome opinion publique ile dzina la shebana les laisser entendre kaya yem chanfu yem widzie jao c'est ça ce qu'on veut faire. Il justifie zinrwaji zandozi wa nusu ya wangu wanza wasifanye akasi ngara aminio e mahakama ya juu ali aminio gari lindao na ezambishao pia kabati marongo
yanadhimikina hata mba impact uharimaye yerekuru raifanya usoni mwe mahakama ya juu kawata ta impact ama disini zangozi benu ha clairement seni watu wa decision et decision yo wa publier wa exclure wanu kaya kwatsi na droit wa juu wa kaya makandida yo list ya bao provisoire ya muda shagashi shagashi husu kaya mhara yao ikanga mrejeteo inadimo motive et motivation ile kutongeza wandu wajua fanya recours kanga recours ko bulwa osonime cour suprême le cour suprême il a statué définitivement il towe liste définitive ya boka mo fanya recours ngo appuyer sur il a motivation ya avancer waneseni ili ujue udai ukaya no bina haki na mnanzi sidiwaze ukaya ukakandida na uvoti inu haki inu droit fondamental ikaonge garanti uharima sharia mshinzi shakomori haidi mwana mkomori ngina haki ya yende ya voti ngina haki wajau ya demando kaya ya votewa na kikandida arma election donc le demande kwa sharia shankadre yenamna zozo mbizifashire ikamungu toolo wangu bohaida haki ya mungu kauyo haki ya sharia mshinzi yani haki yanzi wa sharia mshinzi ngeladimo bake garanti zo ngoni mwizo lukaya yeseni kange mto wao ngeladimo iprecise maana wa mtoa iliruhusu kama ndo haraye urenge maana ila wende waitalazuz harmare kuru ibe house ni mwe mahakama ya juu izo manyasi shebana yafanya ye motif ya tongeza ya tolo hamuda neseni ya nziwano ipibliewa ni mria henda au seni mtuiona e motifu ya hamba yoketia siri yo yamba lupengo juao ngamjamba banu yamba motifu ya ukaya kajabe hae sigle ya hahe ni emblème ya bilidungane ne ekalaturia zuri zinongoza hamba yo de seule motivation ya avancewa uharima ye rejet provisoire ya he candidature ya shebani donc rifanya recours rifanya nous appuyant sur ye motivation hiyo jieleza sina ujeza bani zuna hamba ya rizo sisi na hamba shari japuye imeleza kama pia rijapuye rielezo kaya endungo ya hamba neseni kaitudunganzia ikaba kanungo ziwa jina rijwambi wazo zijwanziwa iliruhusu katerefina wele kuriatu rijueri zambe ukaya mababa butazinu nabo tsbe hali iyo rijeleze lelamba contradictoire harma ila débat donc izungu nzifanya banu hama wangu amjukaya yotside na aminie mahakama ya juu kwa nawe na namna nyoje kasi hali rijoka ujwa mwenda sha hamanga bonoro jina wale bavuni isho watahao luka habo yakaya ye motivation ne reje ya candidature ya shebani kaito dunganzia ngafanya diversion armurambe no zinwa jina reportage na ngema journaliste jerkensi rimwensi yambe nungo tutsidizo ili amenye zindwaji ikaba ka faute ikaba ka motif nyindwaji akautongeza shebani ya zilo ikaula dimu yamba ni seni izajiri pia zifanyiwa numero hiyo ibe wa seni kama nungu depose candidature nungu depose ne numero ya seni kabati mrujue fichier electoral hiyo rahana ya seni odo wenyi yoko anokawirumia tuka waijua ono na mtu wonse ikaba ka element hiyo izo repinu le dire ilirijue watu rijieleze yaba hayo ni waza walo ma journalisti wa roha ni wajuao wakati ambao wezo wajiba wangu harma wakati kawata edele au deposer recours kaits isebiri yesifanya ikazi kana tazamba kweli ikazi Tanzania zamba kinatangwe ni jwamba ameseni mambo kende manara mziani watu siba tujieleze harma recours yatu shaya ba sifanya bani sifanya donc nzira mokaya izabo pia c'est un non événement kabati za jiri unikaba wajosi wanwangu wanzo wali hadaye bo watona bopulia
ukambe senzi lelo kaya imroiri mto ase kandida halafu wale msema wale ndungwende sha kabati namna rujoje renge dzina la kandida kamili lidoli vumbu namna ino ulo kandida jusqu'à maintenant candidat eza hamba nguzo provisoire ngalinda we hatua ya mwisho ya Cour suprême sha seni yo listi provisoire hata leo bana nge candidat kwa ngena recourir fanya jusqu'à ce que seni et Cour suprême ijitamuke nge candidat kulindengeri mdzela litenkudi li balance jao harma procédure ya tumu surangu que jamusa pourquoi parce que il y a zingaro tidae zingaro mwaji na shebana kaja badange kununguzunguliyo kuma ujua mrutoi ulo kandida wakati wa siasa mada muhimu armainti e chance mimi mada hiyo zingizela mlo kandida wanzo ende yao shina ndaina wandu karibunezi zingidoli chamfu ina mna yinu watsina tambalo yonsi tunganazona mukaya ngari harayao kaya zinongoza hamba zamba ni journaliste mumjuao sur les candidature ya Sheban shawaja uza hamba ni procureur wa jamhuri kwa jana havumbali dzina la mngoi kaya laisser entendre ka ha impliquer harmongo itotsindizo ngaramboka izo tsinongoko ngizona babishinja sharia radira betena ukaya katina hatamba ndongo ya lazima kisharia izie kandidaturi ya Sheban imaelezo imana ya haralwa zamba rifanya rekuru rijirezo kaya tside haliyo ngarlindao ngaraminiwe mahakama ya juka ngajuditamka ngajuhamba kweli ezalunga yabo umkaba wa juso wanzo wari hadaye wari tourner zitwa wari be ngwajina ikawo tsidi horiliyo ngamjo kaza yabo ni mretsini kanya maswala yauzisa mnyauzisa vraiment Ahmed Ibrahim chez Libre de Comores ina maswala waili watiti mzima mwanzo éclaircissement journée ya hoitwani rongo contentieux ka ongerejeyo mahakama mahuya hensi est-ce que zijajelewo rijwa ya ukana à la Cour suprême ngabo parquet lo yabo na procureur lo yabo cha contentieux hamanda yinu ngiyo hamu tribunal ya Moroni mwanzo maître juridiquement uneleze ilinelewe swala yangu ya vili qu'est-ce qui fait que une affaire judiciaire ya transformé wa iliyo affaire politique? Est-ce que yonge expliquer wa independence ya mahakama izo timengoneze no ikawa tsuboza wa mahakama ya hatu ani machine judiciaire que tushinoji kombo wa harumazi hazao eba wa maître masuala yayo malini ngodukaelezwa ko moro wa ngabakti warangalao banu waeleweje haruma ngo hamanzo salama ndo mjambo kaya banuyo izwambao izo ala maukaya esjiriozinu nimkaba wajos katina ila kahata une kandidaturi ya Sheban atso zitsomba zala ilitwa hanywani ilitwa hanusia harma procedure kao kaja paro harmunyo katsi harmunyo katina rongo ya renda sha izwamba wizo gazijelezao wazo cheukaya kabati rapport parce que la sarma dossier il est devant la Cour suprême la section constitutionnelle et électorale ya Cour suprême do aladi mo trancher ya disine halafu hunu wabulwa anketi ya bulwa au parquet de la République kama natoka yoti parquet ya Cour suprême cha surtout harmamduko iklawa nguti dekina kaja shiriwa kaja metewa en cause jusque là en tout cas kaja metewa en cause kaja shanti na bende la rengwa livumbulwa oba livumbulwa harma ya communication ya procureur wa jamhuri livumbulwa wa jamhuri ma journalisti sont tipari mjwao samuntu kayabanu ishitawao shirwaji ambese labda wakaanza wamenyorongo oba usinimwe opinion publique wakaanza mbese wandua waunde namna mbese ya influencer
ye position yaho wandu walo tayari wa shahidi ye candidature ya shebana que ça soit harima ele bavula hambuyi walo candidat hao harima ye masiwa kamili kaongena wandu mshangiri yao besiba kuondwa kanta wasible onda wao mbloka ya vanu ngamshangiru mndu koina mnakadha shangajoka hiyo keneka ketina tambaila kahata uone hadisini ketina tambaila kahata deja kango shino nazo nguzambao narambe bizo kwa jiri infraction narambe bizo shebana ba ino atula hadisini hende akata hashtakiwa handetse ngia afanywa pala izo nzo fanya ibanu izo procureur hamba hao izo enquête ya hamba ya mahakama si mahakama yo kuyatoa de tribunali de kaije kanti statut ya mukazi ngozi ndi halino tsde halino donc izo kazi ndaka ubajili mbaru hata katsokaya labda rikanza rimenye sura himro yosuni manusia wandu kongwa ngwa mwanzao nusisira fikirizo ba nusisiri rifikiro mwe almedicine séparation ya he et pouvoir nani judiciaire yo keti en cause ya medicine medicine kabati nongozlo zameto en cause mahakama katina yani risikitihao wala yo tsala moke mahakama kati indépendant même si comme si ashirishobana unapewa zijue ukaya et mahakama ya lieu indépendant si le parquet ya jamhuri shele chef de la mahakama ya kukansi wala wa hukumu warangi hatua ya procureur de la république comme procureur général wao depende ne serikali wao niko amri ne serikali shule sheria shahamba yoti foti yoti ndini yoni sheria shakomori shahansi wao renga amri nondo wao donc yoti ma autorité indépendante shawa wangu ama warengwa wakiliwe serikali kusema mahakama donc mahakama tidao mahakama dala majuji wala kukansi wala ukawa wararu en général bala rarement ukira kamzima shewinji ukawara bala wala ba mahakama ya lieu indépendant ka wo renga décision en toute indépendance donc les ambitions léo ça ne remet pas en cause l'indépendance et ma juge que ma juge ra quoi ja tamkama hadisinu ra que ça soit la cour suprême que ça soit action pénale ya initial ka éclairant kati ko haria donc ici quand cette question indépendance et mahakama yo que tu remise en cause la hadisinu en tout cas pour le moment samani Alphonse Mbaba comme actualité tskaanza u tema ingu ya liwo haribano wakana ngazi zunguli yao wakana ya president wa Heseni na waziri muri wa kontakte wano wazima na tamikinishia ke wa wasuli banga bango wa samani ha delegation ya ufanya namna e kandidaturi ya Shebana ya to e babanu ala hakika oui candidature mwana ya katsura Shebani et namne zingiri zili. Bon, pour l'instant et masu alangayo sont type ngarjuzisa yo et c'est légitime juste dans la yayo seulement gamadon chez zéro ce qui va na kabatu lo candidat wanato wavumbulwa warme liste provisoire yo raha ko watima candidat ani raha ko datimu ani ngoma candidat set sha wamuda ani raha kwa ja hansi wa officiel kama candidat ngila demo walinde ye liste définitive juko lawa ne et cour suprême pour que mraja mkamia mi candidat bainga mwanzo ntowe mkada wo raha ngoma candidat baka wa soumission de candidature chaque fois candidat ka raha kwa ja officiel kama candidat au même titre que et client wangu donc pour l'instant karna labda hizo ngazi jirio tina udwan ziara ya mbese hizo aspect zinojina zichoza zidepasser umbabi ye hazi yatu ya yangu ya avoka donc ils ont zirantiza owenyizo wa jowa zambe shamo tunabokaya amwenu kutoa ya husu ukaya ngafasha tractation dans le but ya ukaya mndu kadaya tolwa bangabo mndu mndio banuka batira ha mndu uliyo le tumangilo na le tumu shara karna ujoje itale là-dessus hauka hantao yujwango kange rahaka tire jakaya zinongozi la officiellement s'il fait des recours encore une fois nga replacer au aminifu hatu sur même mahakama ya juu ukaya ri fena candidature ri harazizi we candidature hiyo provisoire na hamuda hasibabu ukaya karjabe ha sigle ramilo kaya na sina dorfene recours ri renge motivation yori eleza okay manara harazo dazino
rijeze manarabuka ya rizilwa hanamna itwa kisharia rizifanya maelezo rizanzia rizivya ku supreme tsinaunja madeta ibanu zo hamba donc galinda uzuziro et que hayi nongozala wa harime motivation zitwa motivation ya ambabo kazi na ujo ula ya mtanzani katuto kazi menye kanda wangu baibuli basi comme je suis yonro ukaya ce n'est pas parce que et parquet bwanketi arma hadisi kawata ke jahusue ke jatabike ke ya wangu wakara kaja paro kaja songo tkozonzi ike ya bozinungu e parquet ya wazambajana arma conférence de presse yao kibrazila kweli e parquet wao wo parquet au procès pénal munti kila wakati wa hari yabo beshko akapo hari yabo izo ambao zoti engineer izo ambao yotinongo yotide kweli kwa yabati tide procureur umdulu na parti umdulu u répondre na instruction yo do répondre instruction za he exécutif à de mahakama ministère de la justice jusqu'à yo membre wa gouvernement donc leo jusqu'à maintenant yarongoa tide mahakama yarongoa de procureur wa jamhuri de yarongoa bazingo zila hababu enquête bon karjo wona na kati jo uja même si chaque enquête yo taba hilu que ja concerne client wangu on peut rien nous répondre donc gabo certes tratations de hao yo kana unja mom no foi hadisio parce que ils ont chez ilo sur la demande wa yelewe wa ijue c'est que tu bidi zango yo kena kentina ta impact to koyonsi o harima candidature ya client wangu voilà. Juste ce que tu as la précision petite. Et quelle que soit la décision, vous allez vous soumettre à quelle décision c'est inattaquable. La décision je dis bien. Bien sûr, c'est là que je dis maintenant que je sharia, c'est là que je décision là wana ne cour suprême kaka batsire kurunyi rojina. Ikangaba kurunyi rojina wit chobuganga mwinga mharayo ni fanyere ku. Shami en tant que mrasharia, en tant que avocat, msujo bali ni bojula wa hukuma ya mbokati de hali yo rindetize. Embanongo jo c'est que vanu emarayi yango rangali yao. Vanu ensinu ni watu sononsi. Et que karna jo kazana uruma emarayi wa komori hinamna inu. Najua demokrati fikiri ensinu, fikiri wana haturazaya, no wajua watu ngojo riba kamgwa benze. Inamna bidiwa shamwensini watijewa ono mifano koyoti ambishia za jiribanu encore une fois zinongo zilio claire kayari dungo sharia sisi ngara minyo kaishara shidungwa nasema confiant kabati nunga bidizi candidature ya shebana itipasa jieleza emanari to temata ibanda wakanga riste hiyo mahakama ya juu tinja ma detail ezo ranzia shazi ngoro zanzi habo bese ngajo katir zambe usiku ekaide sio yuroha sha zungukao kabati mundu ya juzijua ya juziona utujono kaya edizion ya seri la décision ya dulma et que mahakama ne peut que corriger ya dulma hiyo na hiyo dulma ikao yon zero kwa hiyo dulma ya hususa kizama na damu za kibinadamu za kiraia za citoyen donc rifanywa motifu ya refus rihara ya motifu hiyo. Et la Cour suprême ne peut statuer que sur les motifs qui doit invoquer, si c'est Raihara, et pas sur autre chose. Naneka namnanyiro jina na rushanga karna kana waraji bo pulia chasse de gamme zaido komori wa unukaya encore une fois ndi hadiri ndesi wao.